be sound. Bravo for you. Wadi baby ah. Oya na bi aboko dey. Na bi aboko. So for am pass me name no e friend Kwame for bi so me de Kwame for. Oh okay. Okay. Kwame for. Yeah, ni di anka e friend Kwame for. Na me so me de Kwame for. Yo, and for dem friend ni. No na bo pe. That's a pass wa bofu yam pass me de jinjam. And me ma on sem off. My best friend pa ni da. Roma. Oboadie Roma. R-O-M-A. Simple. So Oboadie, pronounce it after me. Roma. One more time. Roma. One more time. Fantastic. I want to be pachopi. Say only a bushia no betumi adan na ho no mo so da ye pa. Roma insecticide spray, Roma mosquito coil. Performance nso ye mema dro, mema gina wo mo na so pa. Nya ntwen yade, enu ye ntwen yade aso no bo. Okoba nko a de awie show, okoba pressure ne stress ne de ma ho de no so te enu ti boost immune system no na to me di mema sempa. Performance tablets for mema. Ghana had ye say ye pizza dia. Anwa any se Ghana ha a pizza dia. Aye pa pes pizza. Se yenka se ye kwa to pizza. Ye kwa papes, ye kwa di papes. Ye kwa to papes. Pizza dia in Ghana, pizza is Papa's pizza. Enu ti furniture na kodi pizza papa. Pizza ne da ho a otum se home. Na ho ko otimi do menu ko. Ko so me pemre dia. Pemwa dia. Yo be ka bi on ba ya ma. Papa's pizza imre guso. Awurade ja me Papa's. CBR sa we mi pop am ko ho. No. Give me 1 liter na ma gini kase. O bo ho ama na pa. Baby fa ko ho na. Ya tempo anu nko ade. Na animu an yegui. Sa. Black Na kila lobi we. Kila lobi mi na ma wi kura ma me de ne ko airport. Sa. So the next time I can anymore. Okay. Now I see hit me one now so I'm saying hu hwe and your comedies. Me nim say me can nko dey. E ko long journey anko better. Me nim say me can dey ntia engine mu hit ni sa ba me nchen front row. I know idea asem no. If you buy fu ada. I think say fan no more than fan. If you see me wase o. Yeah, check fan. No me speeding na hit ni ba. Asem. So e ko no kakra. Wan ko. Kese mo crop bi wo mo ka mo kra. Me shia mo roll down. Kese say the petrol na ye no. About 80% of Ghanaians na mo air condition wo mo ka mu, but they don't roll up. Okay, 80% there me na me bisa say research no ko ye wa. Oh, okay, air condition wo ka mu. Eko. And nobody was. Oh, and then me fa trotro na be djuma. Za, but we go for crank awon so. Petrol no anya sam kitwo. Di enya. Obe si obi anu roll it down. We was me fresh. Who so petrol as fresh? I can't stay my plan. Obwa until that. Some trendy and some trendy. More trendy. Now and name me some do from kakra. So what baby getting some ya boy? About the year and man near the na minim footballers no. So say ya debri Joe. Say ya dean you me say be ehunu. Wo de ma me wrong e be wrong kakra bia ma wo. Na me wrong wi abechi de be kana. Obo history kakra. 2013. Ya wa ha na branch Domensa. The former skipper of the Black Stars. Yeah, the Rock of Gibraltar. Sir. Ono ne yirin sensem ya oro kwa de ya se ono no momu esi akire e ko wu bi we baabi. What else here? We de anya se ekwara nyame ba nyame baabi asem. Ono ko si akire. Okay, Domensa de 2013. So mo se ayi ba ko petimi yi. Sa be no ya no menkai. Omo se ayi ba ko to me say. Da bi wa say be no. Omo se ayi kro say ayi ekum bibi. Omo se ayi ba ko ekum bibi. Enti unua bo akire oko na ya gidigidi ono so oko file divorce. Anu twam no so 2013 ni mu a aye abrantie odatelamte. Ya wo krom he ya was ono odatelamte football no obo. Now so the man ya wo me de bi obekọ ne nkola yi ekita tensitire vum kan ko ne nkola yi. Nkola ne mobile ofiempo. Omo bo kro ne mbo. Nkola no omuchi. Ono se nkwada we de me sie akire. Driver bi ya overtake me. Eti wo sie akire ne nkola pore miensa na ba kokora nya ne dia. Transfer for that I want first born men kan yawo. Ne ba keto akro ni 1 year
enti anu twa mu na abrante John Pinson so okay oh listen to the man. I think you are giving us the chronological order, the authentication, the arrangement of the syllables, the epistles of the Roman Empire, of the Blaster Empire in the enti if you only about John Pinson no 2017 ono crowd na some quite yesterday ono onima awurobe enum cross awoma I can't even know that oh ento omo ye training no a what to fetch pa no wa kire ba ko todwe ono so ko file divorce nim se ne nsaka players in divorce some na make a kire yo na nsenya na Antonia 9 trainer ba ko kura anya ne di Antonia 9 so no Antonia 9 2018 years na make a kire yo me ka ko si asem bi so amanfo tuma no gwasam wajan so na gre na baby jet ko si oba foforo wo de money nyina nsensen wansa ahunu bi penti o se Antonia 9 dia no 3-0 ba kokura dabi nka ba kokura nya ne dia we dey ohia spiritual emphasis so ato da bi otimi hwe oba bi afun sa kwala dia we dia on seme unya nka be bonus mo hwesa kwala dia but anu so twa Antonia na twa mo ansi wa Emmanuel Tego akwada wa 14 years so come and wait. Yeah. Medina boy. 14 good years. Now you yakobo achira. Chese Tego moja kakra kro ni akola ni. Oh. Afinensa. Anesa ene asamwajan abranti asamwajan. Oware na yiri. Na no kra wuja ba ku omo. This player is it Derek Boateng na obi. Ono so nya de pese. Na footballers no omo ye training no amomwadwo abobo ana. Because send pama bom ni nyina no ay sportsman omu nyina ay sportsman na chese uba chira na chese omu wa hoode ba omu tuo ntu ana ebi so atuo no tu na mu ntumi nkuma boa anase omu tumi ye training ni bro so chese ba omu ko duru dem na dabridwo because they said ya Samojan dey na daso se sia okay na Samojan dey ni chire mu e dey na e ko so one oba no ma enkwalankwa yensa oma wo nkwada 3 beautiful babies yeah na ye wo hwa ya nka bia nsem na Samojan se opeso ne yiri ni jawade se sia case no court sia ya kasa na apart from so be jawade akra onya wade ne sa atra keke nkwada no so obesan abochiri wo bochira hwese yanya no da telamti wo bochira hwese yanya ne domensa wo bochira hwese yanya na Antonia 9 anase yanya ne Emmanuel Tego ene se oyi na beto ache sa kasa bibri omo de kire se ma mi bi abasem waja ambra bom oba so no ni oba no wo fe pa no kwa de o tan kwadu no oyi nimika acha se obolo nso anya hwe kura nya ne dogi acha se nti wo kasa mo anase se hu se ne obeka no na so oba no ho efe wo no ho fe pa na sa oba kuro ya isusu se da ayi Emmanuel Tego ebo boxing no obi introduce mo amene as Samojan's wife me wa kura na Samojan nya ne wife no anya ahonko another time now in case you cry another occasion bi tutu say Samotia simu ansa na okay we ba bebai okay na me de bia me tra video so me ka de ni asem a amfo no magimani so asem no magima no de kosi bone asem enye case omo so yes say ase oba na no wo no unyini ni but me de nya say na me hunu no hunu ne say me hu say eye ade say wo ye ebia na our doubt bi won na dream o person o clear doubt no to person okokoye sene e be ya obehu say ampa we ye me ba na say but I know e bonny black we say why bonny ana so person clear doubt bi o wa dream de me hu ne say bonny wo mu ana me hu ne say but before enti ase wo de na nimu ye different me hu ne say bonny because see out way okay so that is one can try ba no tie e dey pa na pa see how ka try so person ko e die na e be case ofie o What is that? Sisi akwi akwe ma ye no. Wo se bia kosia, me pese me koye die ne to ho na ankola yi ono be ko. Obe friend ma me aka chen sisi a. Na ma me so de agu so. Hey, my blackaba so chen say. But that is not the case. But what is the case? The case is this. Wo pese wo yes sure sakola na wa wo na ye oba. And there's nothing wrong with that. Na die na esi edu ntu pese o ye sure. Hwe, papa ba ko wo America, o amimu wo America. Na nsenya na ye so me fa ne mama yensa. Papa no mpese me boni di me won stories ni na wo ha ne mama yense ni nyina na aban America ban so me fa wo no ye di ni ma kokora nya ne pa etika papa yi aye ne ntem to ho a tinka wo nyina ama enti ye ni ama no mo ntia ase so because obey di na nya se onye wuni but for such purposes just say dey abai but abrochire no omo ye ne keke woni me ni dey akro mu ade ya na ya ene sa hanya abrochire
Hi Ghana hanya brooch it's a brooch omo ye ne keka na no just hi betumi ya ne keka because Cristiano Ronaldo buy your own and say okoya no oje the first ye ne report no oje the first asakra no what you say na just say no own trust your ba no ana trust no but he wants to be sure na just say own trust your ba nti na person ye sure I want na man no so free angana man so let me tell you something it's me na na metere ntu onya sure na say na say wonyi mi ni na black eye na say ma fa wachi eno nti na okwa di ene e what's na ye e say ma kume ho wonko ne be ma minim wonko ne be ma mahunu wonko ne wahunu me ho na wo ba be ka chem say ye ko di ene test I don't trust me black eye oje so ha no afafo no afre ne ma me oje papa adwen bone oba betima ka say okobia so say e me ma ye bad sa na ma ye bad say na otimi kwa yie na wa fa shabo no sa na ma otimi kwa yie ko fa shabo me kire o brain etimi mi se mi wo wiase bi bia nya me nwanwa biem o wiase amewo na abo me manya du sa brain hwe mi hwe nya me nwanwa wo wiase ana me pene sa ana mo wanyina duru say sa nka say kran kama wu ana ama wanyina duru say bia o se me come anim 15th November by 15th I am my birthday 15th November I am my birthday hey say na say party because I party because oh we be party because so yent to here na ko ayi she production studio obi bia be fa me papa be party amame papa be so be also be chama de bi tu de on fa nyina kwa nya party on kamom na me ko ayi bi nya nka no so ho akwacha ma de very very important very important let me the one asem nyina very important and obi afabra na yenye hu de obi obeso tap into the blessing bia no ma maintain nka me bodwa se kwan so me onyanka bia me no because some ball last year this year me san come chen no ho asem nti minim footballers dey say da video say den yo na asamojan asem no asese afia na aba na oba no so ye so ne asamoa nam dada ansa na asem we kura beba eba be you cannot say but you say busa mama no say a business strictly business mama be no say be strictly oh the new one ya Ghana we fe pa o se oni asamoja won o mo ho na ye strictly business mama ye so ye don ska wan ho pa oja but e kai janko a omo de ayi ska ska de asamoja ska be na ye na asamoja so o nso oja ye to da bia na nye ska sem nko a na eno so oni pa Walande. They say they see to there. So I call Germany no luggage or yeah. Na fufu no akodi ana ba nkuhwe ne fu. Emusan mani me huru me. Emusan de wedi kra. Fufu ni akokolize soup. Fufu ni dey. Akokolize soup. Akokolize soup na sa a green leaf bi dem. Oh yes. Akokomesa. Na no bi okroma se. Na meko atrimu. Meko atrimu. Na fufu no eye bode ne banche ana se bode. Na anya bia na emuso. Ensuo ngugu sa banche na emuso. E wo mane emresa. Ye nyina sha djuma ma ye djuma no akofia kwedi. Medamasi bebre. What I have but why do na Moses say they say you can't sama na pay analogy a footballers are o ma fali divorce openi abante we DNA ya age na adwen ya enti me oba na me no te ho na si chinchin akwa ko DNA na wo pa kire na ukoye wie na bo so se jakwa kudua bag ya una jakwa kudua bag ho abakosem Dabi katre o so ko jiska duro na se oba fia se fakane abusu fie fitwa hia no oba akola obedi kan be ye no wa tu abeje ne bag no na se odini trije ta akola na be wo maskana ba okay na jakwa kudua pie na berewa bisu ofie so wo wani to pie na berewa no bo tire hu se no akola na so makola bi ankuhia no jakwa kudua aka gate na no because ontimi nkosha ne dem abra akola mehia no Dabi e ba sa de adrona say jakwa kudua gina ho ne bag abo ne so ana otie sum ayeka jakwa kudua so akola bi amanti e ka sa boss se jakwa kudua bag ya they say e asem kese pa ati ase obani enti okona okọ kọba kire wie ne bia nyame mfa sa ama oba no hu son papa ne wo mu ne bi ne bia nyame de dom wa ne no bende we dey na wo ye obesa ko tunsan foforo akoye ne ho ade ana se Dabi I tell you because mumieru nya kwa na mokọ mumieru nya mo mwan say kwala yen copy document ni wo mom ayi paternity test na man yeah so ko bro bi sasa ne manina oba bia obedi wa da be na akopɛ visa ye ka cho se fa paternity test brand san so waja so dem kwala ko wanya so oba bia ono aka se yen ko paternity dia ni bia no na adwene nya adwuma because usually men man mum na ya na o push say na me kan se be man onya di ni because yeso oba wa wo no nanim ni kunu so ti ase akora ne papa na de o mene se na no na me bu ade bi achi he say de ne ye hwe ne ye o because na me widi ade bi na doctors bi minim so mo no mu tire wudi a but
asema mo kan say say Kwame Sisu is your ba na wo black oron ya na eni papa na ba be fa obeware ya ebi a oron cheye no deposit of your spells ni bia koka ne ba bia adue baabi woni nipadua nim etu ya den o asetran woni nipadua nim ensamfo we say enye me ma dwene no waka say mane ende na kabi research na diaba so na on research na ma me ntwa so ma me ende na ma kan botisem bia fa nkyere me asa research dia dia botisem na beba papa deposit spam dia ja woko na me ma baba to aso na say your depo ho na ga say warehouse no botisem na dia se ba cancer ni ade dia ga just say o fa ba be nya se ba cancer no ga say dey do na bia deposit bi wo still o say ebinum dia mu pie o timatra wa be 1 year net wo e kan tade bi mu amoa won so de support twi na nkwa o say o do on man dey aka be shit so aje say o wai o see nkwa aje say o wai chin say you know Obani na ayi na titi taxi driver se me misao Obani titi no twika agwe otwi o asa side na o say o release nyumbi na enyomo no as one sheda and feeling like what I can nyumo na sheda hate it to my because e bia payo na went to me antwa o ana titi frame well na opese ohunu o say na me ba me sheda misao e na pese misao ba say ene no titi say wonyomo no so bia betu ama ni freestyle kra na enka na ni so be no boy so say eye payo na wantwa o payo die no krenya mianimentu awanga na kra okay na yeso kote se ahwe asipata so enyo no ana foro ya no bi na man so si ho wiase abrabo no boafo na enti anyo ne de matro na ebedi dwuma bi sa dwuma no enye ninwie edi 1000 years kra na Ghana fo ensi sa esuban a se ekondo se ebetie nwuma ebedi basi esuban de ebetimi abo enti me de matro awie okay but pa say me pay akosi twum de mami so de me di ba betua pa wi ama yonko age adide na say wo ye ready o jin kofo pa yo dey tell de wabonye boso betua pa yo pa yo wa ji okumase we otimi ji pa yo okumase pa yo wa ji okumase bi Ampofo Adjei wo ji pa yo o say it's not good o how dey tell de wo ji pa yo na de wabonye Ampofo Adjei na mi yo ni freni say die mani abue eje wani bia na bia hwe wo betua pa yo la de wo betua pa yo no betua na wo ji pa yo na wo de nyuma ba na betua pa ya na black idea sam na ken chesa Ampofo Adjei pa yo me nji pa yo anya no kreda me nji pa yo anya no kre black house only pa yo se kumasi na free aba ha me se me nji pa yo so on say John Mensa support mo yemre oh me se me nji pa yo se John Mensa support mo yemre me se me na me de me ho na me se me lumba mame ho kra na akwaje pa yo me se me nji pa yo akwaje lumba mame pa yo me se me ti ho me nji pa yo eti se me ye bie phone lines ya ye nya obi a ma pa yo lada na mo frɛ me se me nji pa yo o hwe o ojo mpa dodo na wu Producer na no ojo ho pa dodo na wu esa ma fo pa yo na sen di owu na se damfu bie no damfu bie oh la tina na ho denden ni samafo ni me se me nji pa yo de ma kan se no waja na se wonyi bi da se mo na mo je dia mo na mo kan papa bes di abufu abetu ade bi o computer o de like o be bonyo na mi ara o de pa sem di o kan o ada papa bes so na so no onye papa dia na papa so papa onye pa yo papa Adjei pa yo papa so onye why is Franco training enterprise ya boa ma Ghana music atumpa obi aso onye pa yo so ati some discuss about so and so eti ho mu na eji pa yo ni wai na wana it will go for no nta so go go ti nya on fama de I don't me I wanna shisha you wanna shisha you na pa ku bia be fam and you want me to put you say yeah I say and I'm friends say when you are ready I say ho ya and no friends say tiefo mu mia mo ani ntie because say that the gospel be too much say akutu say mami gospel there I want on ko na abo Payola music pa and no to me can rade be 10,000 erade and cry for bars and cry for bars as also be born amumi na mo je payo so let's state it on record na enko oh payo de obi age bi da mi ntwantro me da Roma so ntino ntwantro waji bi da but waji age unia so nyi bi da na waji bi da
ano so so wo opani abayo yi ana oye sports sai Margaret Simpson so kai no say no nim say me bodu ato azo nti ano si jai akonya no te so as bi hye no asa akola ma ne to kwan me mfra ma fa ho bi na no oye no ba me nka hwe yasi e ko school teacher for ne person mo tan wase mo twitwi nkonya ne nkomo achi mpo ti mo tira nkonya de o de famu di and a friend camouflage o we person kwala no de be show mo heavy mu nyina mo sori nyina ho na yes ade but not teacher na jam opani abayo no oye sports pa just ono nkasa utimi twiri long jump oye we na pictures bi ni nam social media as obi ebubu enwo ene yase Ghana for ahwe ni yi ono na wakwa eton no na o se da bi nyo no na o ton no sa picture ni nyo no anyo no kra anyo no na o ton no se se de wo se lewi akwache ge obi blogger bi oye fake stories fan no akwache no okay so omo yes ade na bebo apa he obi timi fan na Osei Ampofo Adjei oni ba bia o the picture of the anyum na no trust story afa no and no club akokora anim I think that's hard time I bet you some microphone ni okay o say nanu ya ye koye your friend say let's run aba no let's be o ma hene Kwame Asante e de Payola gonna the days o se o mo a Payola onu nkasa sika of Adom TV so hard let's acknowledge our sponsors this afternoon on the show. Let's say thank you to wine. Thank you to for ya ni me catch within that time me bia nya dwuma wa dwuma ma what say we bobo ani tie o se Payola no enie o ma hene Kwame Asante of Adom TV AK Benjamin Kwame Asante na me kana say na AK Bofru anwatel when say Bofru o se Samuel okay Ayarigated Ayarigated o su di ni sika Lisaf masa o su di ni sika masa oni o ma hene de o kan kro no ano no na oni papa na tie ye ne oni mu ma ne nkasa na ba bibia ni ono na be siesie na be ya na o be so o ye yi yanko waji Lisaf waji bibia ni a Big Ben Big Ben o yo don fo me so so akoji fo kra Danfubie man what the police come na black eye Kwame Miki ye koji ye de Kwame Miki so America we work mama na friends here money matters on go say why bia ba bi water that's be dwam na bisa money matters man kan kire money matters I also call sleep music I'm say sleep music no actually sleep okay and empty na bread there be all kan wo mo ankofo age wo mo payo black what some no kan na dey ankofo be goodies man ya won chin 2005 was say okoton oni nyina so okoton no ya am me fi goton ayi I think so last time okay there no ko place ka be tia Payola ni say e ko kire no black you black eye we no dey so you black eye and no try in capital letters and small letters or try in capital letters and small letters osi the late apokras wo sa gini sika Adom sika so enche no mawu Adom sika nye pamana nyankopon sha information anything na me be list pa anything me be am for her bedroom no information but ni nyina mu ono ni nyina nkamfu ano menje payo demo Pentecostal handshake but that na sika wo me I say body be enemy Pentecostal day body be enemy handshake body be enemy Pentecostal day appreciation na rankings aba minim so be kan ho asa wo dia samu dia ye da bi o me na me di introduce stories in the bebre wa da bi u da ye we da bi u ye we na me ka ayi Lester papa ya or in helicopter go they were free money I see a book of condolence eti da be na mbekwa akosan oh menya kwan meka akosan weekend menya kwan menya visa na meka akosan san because papa me UK na me ni papa akosan no asan ba wow me ko san wi na maba wow ade o ye kwesi twu me kwa pia na aboa me ko san book land no masaba enti opani papa ni kwan wa fa so wuye na ya reko say dey just to ade na abrofo a ejaje o monse na o muntumi nya ho hwe tun say na Ghana dia say otu ye na nche bia na car park wa san be hwe won say ni pe wo mu nyina ra opani anka o so listen Asante Kotoko ranked number 1 in Ghana 37th in Africa
na tie story ne se do Hasway. me pa cho me for na ranking yeah both teams abo bra mayem ka ranking the last year no na has da 98 about Thomas Mikita ranking ba kubi wa Accra House of Folk that first ranking be also the ranking story in the da make sauce say am Ghana web CC okay one of Ghana's finest news outlet Ghana web Africa's club of the 20th century Tiniye Kumasi Asante Kotoko has been ranked as the #1 club in Ghana according to football database. The journalists who call trust story football database. No. What is football database? Masa. A fabulous supporter. The journalists not trust story. The past 100 years, ye team Papa Africa Kotoko. No, what is football database? House of Folk, they know na mbe tuna. They say football database. I don't know share ya obi a yebo league okwa Africa money don't go wandu e yebo to twe ya obi a yete komo a yebo league mama menka za de go tie me ko league yebo kra no ye ja yebo no odasan akọ ranking first asebu what you say obi adi fufuo no me a was me ranking and me so kita ranking ni bi House of Folk that first and no one just I don't swear. Now protocol for be chiom ne yen. I'm not so say I'm not so say dia ne madam for back hu ni din edi Jelo. Okay. Me friend Jelo. And na birthday. Okay, so Jelo, happy birthday. And I was saying Sipap Remy J. Okay. What I say, and the bia no e wo apenko ha say. Okay. It is definitely you be collections and so. I mean, I just say e wo Germany. Okay. Ampofo Adjei say sometimes odi be fair chiri. I just say on it. Say nyine the club ranking papa wa hanum say. Odin hia. What? And ebrebra. What is football? Number 1 Al Ali. Number 2 Esperance de Tunis. Number 3 TP Mazembe. Number 4 Vita Club. Eba Babesi. Number 37 a Ghana team. APM. Na wankasa kwenye wenyu kotoko 37. Oh meba. And has that here. And has that. Opening meba. And has that saying. 50 clubs. Ewo Africa has of folk has that saying. What would him I didn't hear 50 any. Why football database? This information is doctored. Dabio 15 football database this information this information is doctored. This information is doctored. Some of money can Bema I just saw Kotoko. Performance tablet, a nutritional supplement, a mema no more, a buama ye gina, so my vitality, a my to make performance as a boost your immune system, no, at a my na yabatua diani amanta diani adahwa, a feco spray starch, a ma a year atadiano, I shall out to say yes, and need daho uluku sharp and kasa quality product as a company for what they abadasuna fuel station. Koto fuel, near winning free fuel coupons, you're winning free t-shirt, you're winning free exercise books, you're winning free recharge cards at the Akahuono, a petrol salt filling station, a delightful experience for any trade. Petrol salt filling station, when you're driver, Nakobu fuel, no ever free Honawini Chadie, as a account for free petrol salt, Roma insecticide spray, a kumon tontom. A kum cockroaches and tefre and mobium crawly be and insect be fly biano. Roma insecticide spray, a bois a kumwa shwan secra. Sounds like Roma mosquito coil and also the smokeless coil and no near than na hole. Now kumon to my shwan secra. One of Boston cinema the Ayarigated sports at the Brew. TT taxi driver on Uzuti pa.